Od samog početka sve je u stvari laž. U kom smislu? Sve ono što oni najavljuju, što navodno Zelenski traži, to je već u Ukrajini. I to je se već pokazalo kao praksa, tako da je samo poenta momenta primjene i momenta kada to u javnost izađe, odnosno kada se to prizna. Ljudi koji su na terenu meni su govorili recimo i za nekoliko nedelja pre šta su vidjeli na ratištu, odnosno kakve vrste naoružanja raketa, pre nego što je se o tome uopšte objavilo i saznalo. Znači, oni u stvari samo manipulišu svojom javnošću i oni nju pripremaju za ono što treba da urade, iako su oni to već uradili. Dakle, ne postoji tu nikakav demokratski princip, to je naravno sukob koji oni vode protiv Ruske federacije, ali šta je njihov problem? Mislim, imaju oni mnogo problema, počev od svoje glave, pa onda morala i svih ostalih stvari. Oni ne slušaju pažljivo Vladimira Putina. I nije to što sad mi Srbi njega volimo ili što ga ja volim, nego što je to prosto činjenica. Svaki ozbiljan i normalan čovjek treba da analizira sve što je on rekao, on je to uradio. Svaki korak na koji je on njih upozorio, ako uradite ovo, bit će odgovor ovakav. Tako je bilo. Ako uradite to, bit će ovakav. I tako je krenulo od Donbasa, pa će se sada ne zna se gde završiti i on je stalno to upozoravao. Ovo sa Kurskom mu daje mogućnost da napravi tampo zonu sve do Kijeva. Ako je Kijev, mislim, Sumska oblast gore, sasvim sigurno. I on svaki put njih kažnjava. I ovo što se dogodilo u Dnjepropetrovsku, u mom, maltene drugom rodnom gradu, jer tu gde sam ja živio, to je fabrika je bukvalno iznad mene, ako gledamo autom nema možda 3, 4, 5 minuta, to je blizu. Jer to je ogromna fabrika, ceo jedan grad, gde praktično 200.000 ljudi radi pod zemljom. I ono što je interesantno, što nije u javnosti još govoreno, prvo, oni su razrađivali jednu novu raketu. I oni su imali 5 komada po dogovoru sa Amerikancima, oni su to trebali da unište. Po nekim informacijama uništena je samo jedna. Što znači da Rusi su vjerovatno imali informaciju da su 4 te rakete koje su ostale i sačuvani su pod zemljom mogu da budu iskorišteni. Još jedan podatak koji nije tajni podatak, to govore sada i ruski eksperti vojni, da je 2013. negde dato na usavršavanje, da su Rusi dali nekih, čini mi se, 16 komada na usavršavanje. Jer pazite, morate da znate da je Južmaš, ove satana što pokazujete, 18-20, to se sve proizvodilo tamo. Znači, konstruktori, naučnici, naravno to su bili Rusi, ali su bili i lokalni i oni su sve to proizvodili tamo. Znate da tamo recimo i sad 5.000 radi matematičara i ovih informatičara i tako dalje. Dakle, Amerikanci su njih stavili pod kontrolu. Opasnost da oni mogu da naprave ne mogu napraviti nuklearnu bombu, mogu da naprave prljavo, mogu da iskoriste jer imaju određena znanja. Ako dobiju još određene tehnologije, to može da se dogodi. I zato je gađanje Južmaša nije bila samo demonstracija novog naoružanja, kog Rusi imaju, jer to je Putin i rekao. Mi imamo još mnogo toga što možemo da iskoristimo i da upotrebimo pre nuklearnog ili taktičkog ili bilo kakvog. I oni su to pokazali. Službe bezbednosti u Ukrajini, u Dnjepropetrovskoj, koliko već dana prošlo, koliko prijatelja imam, znači ne može da se priđe, ne može da se slika ništa. Znači niko još nema podatak šta se tamo dogodilo. Naravno kažu da je to sve u pepelu. Međutim, ja znajući šta je to, da je to 10 spratova, oni imaju unutra tole komunikacije, imaju vozove, imaju prevoz, transport. To je pravljeno u sovjetsko vreme, znači direktna nuklearna bomba ako udara tu, to sve ostaje da funkcioniše. Njima funkcioniše struja dole i tako dalje. Ali definitivno ovo bila i poruka Zapadu. Dakle, imamo takvo naoružanje koje bez eksploziva može da nanese takvu štetu kako vi do sada niste vidjeli. I to je, mislim da je to dobra bila poruka jer oni stalno misle da Putin crta neke linije, crvene linije crtaju mediji i crtaju ih oni. Ali on ih stalno upozorava i ovo je upozorenje. Posle ovoga ne bi me iznenadilo da se dogodi još nešto žešće, pa čak i da ceo kvartal, vladin kvartal u Kijevu bude uništen, jer oni su već poslanici počeli da beže iz parlamenta, jer su se uplašili šta će, ali neće Putin to da koristi, to će biti samo odgovor na nešto što oni budu nastavili.